Volongko maji along akimi Ru Samson Singh itia kumlin Minister Sumrong Hangpen Kangpu. Ingdeng Pikebra Troxy Karbi Lochari Asong Ningkan Segamai Pi Pining Samjin Pen Kapajur. Kuligong along gari kachingkoy ajok banghini apran kedam. Kardom Pini prime time birta long pen ili birta thanmang phi sami juli bepi nonar juik tha birta ang ton pen. Pini thang ni final cap Ru Samson Singh ingti amahang ke thekar ni pache ton dunsi Volongko maji akimi Ru Samson Singh ingti mirbiri along HAD Minister Sumrong Hang ari deng pen Ru Samson Singh ingti akumlen kangpu. Pini thang ni final cap arni Ru Samson Singh inti pharo isi rakep ang deng perthe ka hache arni East West Karbi anglong lapen nagaw ang kangpi prekja bandi malong kapre khai ham phanga songa tumpen katalon padodun. Bangso katalon panalong pache tondon si Volongko maji along tami Ru Samson Singh inti mirbiri along talon pon. HAD Lapen Mines and Mineral Minister Sumrong Hang kabor ipenajok MLA United Fund pen kikim kerangpon Ru Samson Singh inti akimi akomlen adap por phai kre isia por HAD Minister Sumrong Hang pen si kangpu padoponlo. Labangso kumlen kangpu amayalong Minister Rong Hang pen Ru Samson Singh inti kabor iponaputhak than pachini pon. Aji স্বর্গীয় স্যামসন সিং ইন্টি জন্ম জয়ন্তী আজিৰ দিনটোতে তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1922 চনত আজিৰ দিনটোতে আদিৰ পৰে দিনটোতে স্বৰ্গীয় স্যামসন সিং ইন্টি জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল আজি তাৰ এই শুভ দিনটোতে আমি বকলিয়াঘাটত আনুষ্ঠানিকভাৱে Samson Singh inti প্ৰতিমূৰ্তিটো আমি মুকলি কৰিলো আৰু এই ঠাই দুখৰত আমি Samson Singh inti মেমৰিয়েল পাৰ্ক হিচাপে আজি আমি শুভ উদ্বোধন কৰিলো হক সকলো ৰাইজৰ উপস্থিতিত সদাশয় ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতিত আমি এই পাৰ্কটো মুকলি কৰিলো এই মূল ব্যক্তিজনে গুণী ব্যক্তি সিং Lasohut Alohia Manpen Karbianglong Autonomous Council EM Lunsing Teron MAC Ramsing Timung DC Mukul Kumar Saikia Bakalia Municipal Board Chairman Hensing Teron Tokbang Joy Singh Tokbi BDC Chairman Babu Hanse BLCC Chairman Bidya Singh Dera Atung Chitongdun Dipupen Roshan Hanse Karbianglong Live Kedamtang thangthai ni phai trok pen pini arnian borlang pher langkang sam aklamalong kapadopon ingdeng Pikebra Troxy Karbi Student Association ningkane segamai pi pini ing samjin pen pajurlo Pinia da porpha isimalong pen KSA amai phu Bijoy Bekachari pon amayalong Alohi Sarpo Aman pen Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Ariteng pen KSA Annual Magazine Clear Dap Aloathoi Impupon Manpeng Alohi Aman pen Karbianglong Autonomous Council EM Roton Teron EM Amor Singh Tiso KLA Maipu Hidinat Rongpi MLA Barim Bidya Singh Ingleng KLNLF Maipu PDL Pendanglok Ke Ongdongatum Chitongdun Mayalong ka Chitongdun Alohi Sarpo Karbianglong Autonomous Council CM Ronghang Kaningje Panatengke Borlang Pher Langkang Sam Along Rialong Karbianglong Autonomous Council Lapen Revenue Department abitung nang humrisi Karbiara dapan long lepata ki pipon ejia phansi hukum pipon lo pusi mayalong ning Jepon Sasili phan nangai pula puan nata penana hawa kijuna nang pen katora do pigla lasini ni pharu isra hokem ni dagalang pen order pilo claim bom non ke claim ning ya porlo arong nang kijuna nang hawa sai piyamo pusinang ni Don Singham Safani bolang phera hawa langsung era hawa pen chenglok penar hawa nili piglo don magnetu
Boro toma phan STH ki PG po alam ke khamkhe lapen papilong le Karbi Anglong abodo atom phan ke STH pipelang lapen nilihin pen mate Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen kardak alam the chipi dunlo hemprek ke hangwek ji rat atom Karbi Anglong Autonomous Council pen amata nang chedon don puta CEM Tuliram rong hang pen ning chetekang News Desk Report Karbi Anglong Live Kuligong along ihum alto gari thengpia rong along ketong ajok banghini abang phu apran ke dam Bokajan Police Station angkang Kuligaw along peda porphai phora achite mahot ihum elto agari thengpia rong ketong ajok banghini apran kedam lapen inut so arlo ahir intangrak areng keso Berta kelong dona tengke ihum elto AS09 F8378 dipupen choki hola kedam bomahot Kuligaw along men kesang sedet pen thengpi arong along ketong ahir ingtang raklo Bang sojok bang ke thamatum ahir ingtang rak areng ahu sonanglo Adungaray ke do araratum tong sekot pen Bokajan CHC along ponlo bonta se kachelang ahem along an ke lepen montutimong abang asang tet jutkoklo Api bang hini atumaphan ladake so langon elo puajok Dimapur Zion Hospital an paledamlo. Haladake lepen malon so api winti so abangta asang ted jutkoklo. Berta kelong dona tengke winti so achor aphan ke keso lang bomlang an parta ka phere me mepen ang tansi dolo. Bokajan Police atum klardak pen kachinilong japhan adim paledonsi kenang sot asai denglo lapen PM aphan sitame sai deng ponlo. Non hejong DNLA CNC Chingnang Derapi puthot pini daldali along police pen CRPF atumare deng inu DNLA klembang kachingnang thu Kedamtang chiklo e jonjoni aprang pen tangka mahakirong tap lapen soluk sodak asai ki klem di masa akai okchon pranasong DNLA aputhak Karbi Anglong police pen CRPF atum chelangsi kiri katar leb asai deng bomlo Lapusona porohot DNLA okchumpran nasong penang an asong jala pen klembang atum chingnang lo. Lason thak si pedap daldali along puthot inot DNLA klembang chingnang thulo. Kachingnang check abang phu Bakalia Police Station kaparlo Richo Hidi Nagarjan Asor Ujjal Haflong Bar Pusi Pangthek. Alang liphan kene bahot are deng ben risem hai hoi thang talong le sitame kenang sot alo hai hoi longpon. Kachini do na tengke Ujjal Haflong Bar alang li kedamtang MP election ahot vote ke jok arnisi aprang Bukolia along inot behak lembang ahem arpong along bom kapang bop along kacherap don abang lo pusi pulis atum pangda News Desk Report Karbi Anglong Live Pini prime time birta ke lapon sikang ton iglo domi thakmi kardom